Brojni gradovi na Jadranskoj obali imaju istu brigu. Zagušeni promet, posebno u ljetnim mjesecima kad se broj automobila uvelike poveća. U potrazi za rješenjem tog problema okupilo se 5 gradova i jedna općina iz 3 države – Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Koliko je bitna biciklistička staza, ne samo profesionalcu, već i rekreativcu, najbolje mogu posvjedočiti oni koji se njome koriste, baš poput novigrađanina Denisa. Svaki dan vozim. Staza je super, treba još samo da se produži, što više staza to bolje. Ne? Super sve za staze. Nešto više od 11 km novih staza koje Denis prolazi svaki dan, u Novigradu su napravljene u sklopu projekta Adria Movit. Ova investicija prepoznata je u kratko vrijeme, čime Novigrad ostvario prvi cilj projekta – promocija održive mobilnosti. Zahvaljujući prometnoj studiji i lokalnom planu održive mobilnosti koje je ovaj istarski grad dobio u sklopu projekta, stvoreni su temelji za poboljšanje prometne učinkovitosti. Uveli smo turistički vlakić, od ove godine smo uveli i dodatne mini busove koje povezuju prigradska naselja, turistička naselja sa centrom grada. Povećali smo broj parkirnih zona, smanjili cijene, dakle sve u cilju da građane privolimo da što manje koriste aute. Dodatna vrijednost Adria Movit je iskustvo koje je Novigradu donijela provedba ovog projekta, prvog financiranog iz EU fondova. Ja bih rekla da je bila ovo odlična škola koja nas je pripremila za sve buduće projekte. Izazova je bilo puno i projekt u kojem surađujemo sa partnerima i provodimo različite aktivnosti, znači ne samo investiciju, već i razvoj studije i aktivnosti koje uključuju građane, nam je omogućilo da naučimo mnoge vještine kao djelatnici gradske uprave i da budemo spremni za nekakve nove projekte u budućnosti. Svi partneri, a bilo ih je 6, provedbom projekta Adria Movit unaprijedili su dosadašnju suradnju, razmijenili iskustva i pokušali zajednički riješiti prometne probleme karakteristične za primorske gradove. I dok su investicije crnogorskog i hrvatskih partnera bile usmjerene na poboljšanje biciklističkog prometa, Piran je zahvaljujući projektu obnovio javni vozni park i time poboljšao promet u centru grada, u kojem je već 2 desetljeća na snazi posebna regulacija za automobile. Projekt Adria Movit je zelo pripomogel k temu, da smo izboljšali v Piranu trajnostno mobilnost. Povezali smo glavno parkirišče z starim mestnim jedrom. Naši krajani so s pomočjo koles in električnega buska izboljšali povezavo med starim mestnim jedrom in parkiriščem. Ograničavajući automobilski promet u centru i istovremeno osiguravajući dobru alternativnu povezanost, Piran ostvaruje ciljeve svog strateškog plana održive mobilnosti. Donošenje takvih dokumenata podržava i Europska komisija, koja je 2012. pokrenula godišnju europsku nagradu kojom potiče lokalne i regionalne vlasti na usvajanje planova održive mobilnosti.